Da kapapan pa baro kibaile election kidai kibaklan sudah uba persatuan tensong MLA ka National People Party na penun selakson si bat sembut mitrang ba ka jala Meghalaya ula kentai ban kenthoi ai halo ka jingmi ukurtong na ka All India Trinamool Congress pan airang persa ka election MLA House na maarja na ulai ngam dan ban ongi yalor kan mar habile election manu munur ki welcome bit begini election te katasin ngala election te kamon ngamju comment rem na mar ki bayale ki de ki baklan sudah te na tahu ngamla ban ongi kata te ngipet pada haka bakadu kai kamon babun palang ada piong ya kapunus lakon sesi la piong ya ki we pat ki kusesi haka bakadu kasyong ki nok tebut yano ki mon yano ki kamchania yano ki ide banjit ban represent naga konstruksi joki ula kentai ru ya ka jingkeno ba ka penun sela subil subsan kamtri kampura kat kum ka jingmi linti ki pai ba uluong ba shen ka sarkar jela kan sapenyang ya ka minis ketriat ha penun sela mentang itu full time EAC yang thi piong pikren mentai ke registration lale bedang thi pikren dia gitu ki yekini ki kot kisla berhapok ka supply menta full ketrika mangthi te nang tang ong pi ki bakwa ban register ki jaka ki puta ka schedule tribe certificate ka katai berokoi mentala ale ludang ti te bapin ong ba ka claim trekam kata ka babakla ka trekam tang badang bun ki branches ka bengin dangwan la susu hang te apo civil sufficient pusla kenang bakan kan long complete na do sedong te ka bang kwa banong ya biru menta ka tenda lakot ha ka bengin te no adat ya ka ministerial ante po pusla jongka civil sufficient pusla bat ngangit skem hadin miladep ya kata kanang kam jana isu kor komtrekam jongka civil subdivision jong ante pusla kumbakat nu sa lamang bantay nadu ka ministerial nata kanika circuit house nata ki quarters jongki MCS ki STO civil barkhot more less kapoy kumbakat prat lur ka